Bandon ringkat badni Banwan manyasa kilang hangin Yaing temai banti Icds Center Batumai Menda kasih lapli Dimati giring Jabarata Kamsa berdohani Umkaduh bating kajingbam Jingsa dukeng hangta Hanggan wadi kibatwe shitom Dalam kamon sneupa Nityang sungalem yang kibaro Kat kibaya poilang Nadu kibarit kibakrakam Nakajingit ityang Nama tilaya belai potnam Bandon ringkat bani Banwan manyasa kilang hangin Yaing temai banti Banwan manyasa kilang hangin Yaing temai banti Kasunong Umkaduh Hariboy District kabahap hapo ka Sngikha constituency menta ka Sngi kalayo ban Plie ba saya ka waipat gayeng Icds kaban yarap kerpang na kabenta kinong shnong khamtam ha ka kot ka khya bat kiwi de kijingdon kam hapo kasunong kathau UMLA jong ka constituency uba Jason S Maulong haba ajingkran ha ka ne ka Sngi kumu kongsan ulaong banamar kasunong Umkaduh kalade kasunong kabahe bat kabalabun kilong yeng kiblakot hadu kumba shispa prapautam Kumta layo ya kalat ban penyo saya ka waipat kayeng Icds kenang ba onla ban penpo ya ki jingyarap jong ki jingdon kam jong ki ba anong shnong ha kane ka Sngi da ka jingya penbet lang jong UMLA bat kinong ilam shnong Umkaduh lala ban Plie sendon ya kane kayeng Icds Henry uba biran sengkli uba de kontraktor uba laisana ya kane kayeng uba longru ah ka jukopor chairman jong ka umling CNRD block ula penpau ya ka jingkemen namar ka jingya Tyngkhuh ru bat ka Sngikha jong ha kane ka Sngi kaba ula dap nyo posau snem karta Kiba dap Sngikha jong ana du basdang sistem hadu nyo posau snem menta Ada hak tu kasi ngapek, agak kuat kejingkok juga, tak sendung ngapek. Day house nem, siajar akan dari spa sau kunyo, kat sau 3 April. Ngapa? Men polap. Ini dia plan jonglei, banyak semua langkat kini. Kawan tangi win ngapak semua banyak tu kata. Ya tu ya pi, dalam si nyo pusau nem akan dikasih. Itu boleh ngai udah lengkap, akan jim jungi. Kaya ka bangim tip ublay tip kumahang. Sukmen sibun hagani ka por layo bansna ya kani ka ying. Aba. Nakabenta tikna ibn kam ya kata ka jimbam met dongkmi baro ini ka ying kalong ka ying ka ba kodol ha. Nakabenta ki heparit Layadon langru I Dr. Mrs. Jess Im ibade I Dr. in charge jong ka Marngar PHC haka jingidon langru jong kinong ilam shnong jong ka shnong Umkaduh kinong ilam shnong jong ki shnong ki bamarkhap inong trei Aisha bat inong trei Aganwadi rengkat ki paj ba shnong layo ru ye ki jingrwai bat ki jingshat na ki khun samla bat ki hebrit na ka shnong Umkaduh I Dr. Mrs. Jess Im hab ajingkren ilong banamar ka jingbom fikir bahashu jong ki paiba ka jingpang coronavirus kala sedang ban purbyang hakeleng ki benta jong kiri ka perthei bat lengba jong gane ka Sngi ila kentu ya baro bakin but ya ki jing patha jong sorkar ha ka bai de bat ka jingyada na ka jingpang coronavirus bat kalong ka badan kam hadu kata babaro kin ya but renti don hakapor bangi Tyngkhuh ini mat kata ka jing ka kam COVID-19 niya biya don alala ka iyeng suya kendek am bet telefon la palat sistem ba keslong no ka ek mustunat pada kalau bahau news na mentang la yo bani nyami ni yo ban penlog ki program ni yo bani kendo apa hilajet nga kum taw nung pan kadi ka kamlam jong apa pada kaban pet
gnia ban pek sani ban suthu ik jing dong kam haman kishlong haman kidong haba I doktor ikren mene ba ila ai kata ka jing stek himli ban ikin stek mai ba long shong ni haba nga kyo ikren ki perlok ki ba juya puli lang mat nga sabar kini kisni yong ba labun ki jakat la lok dong biak inai kin stek tang ko man kren hak mat jok akut ke subah ke bedong kam haduk kata Ahmad pi deng lagi mas abang apek yang ni iba majority don mas don yo phong mas akwa ba pi finia bot ya kata ke protokol ya kata ke bangla betha ke sarkar namar ke bangi betha ke sarkar kare nam ta ke jing bha jo pi ki pek bae im kwa ke banja asnong athau ka ben hayeng hasam ni kwa ba pi bot ke ni bo ni protokol Ahmad ये थोड़ा लम्बे बरोखाई की पुलक की परोजर इबडा नष्टों का थाव बा इमलोंग बन केंस्टिम मगर क्लम कोविड हारुक मंता नी पल्ला बन rat इंखों रंगन nakwa apring jong pi ba iki kita ki jing betha napin kit kya nai kengstim war nakwa ban tren ba kum kan ka snong umkaduh ai ba kala kiyo bro kilya ayo kin ki sanga ki ba per Isa nangwan kita ki development ki bapero kuma ikren irong basno ka jindong kam kabapon amar kita shubo ngilala ban fulfill le kawai kami sa ar kami sa kalay kalong kumta pade nga shukwa ban ong ipiak khmat ba habang ikwa ya kanu ko balong ko basaiso asnong ataw kuma kalong kan ikasnong ka kai ba nadu ki rong asnong ki member jong kasnong ki longpi ki longpa suthu ba ki tracing senda Kalong ka igi kan duksa, mana kalian juga aku tahu nong nikmat di nong basnong, nailang kata di kemon berkadiang, angin yang pek hamba hanya basnong, asutu kebobon ke jundong kam, kendon kata ke jundong sengkim piang hau sem arfulai, di kata apa kamput anghangi mengisyapkan, ngin sewan ngin sejuang, ngin se perkat, kamu tahu nong nikmat ni dia tahu balat kalinti, mulai mengisyapkan apa office dengan syong nong mengenai perkat, idon kata ke jundong perkat, idon kata jundong skopya, entah kesnang Namta pigi hak ibarat nampa ki long kubian pagi dong ma par kaki. Ena kalian jonga kalau kata ke jikuran ka jopi. Baru kai kibe don hange. Durba bhabril hajing posni nabneng kumula pra umat kijau